Почему? Шумо гандами? Ха, бугун. Шумо нағзми? Фатимгул. Фатима. Фатима. Шумо нағзми? Да, бугун. ассалому алайкум доистони азизу меҳрубон. боварӣ дорам ки ҳар яке шумо сеҳату саломат ҳастед. хостам имрӯз як намуди торти медавикро барои зодрӯзи қайниним тайёр намоям. хостам шуморо ҳамроҳ гирам. агар шумо ҳам дӯстдори торти медавик бошед, биёед якҷоя тайёр мекунем. фикр мекунам ки ба шумо ҳам писанд меояд. ин бошад роҳи осонтар аст. биёед анакнун чиҳо ба мо лозим аст. ман камтар асал, шакар ва равғанро андохта омехта мекунам. баъд аз камтар ҷӯшиданаш ба он сода ва соки лимонро якҷоя карда меандозам. баъд мекобам камтар оне ки рангаш камтар баландтар шавад. ранги карамелли мегӯянд, яки ман рангаш камтар бо баландтар мегирам ки мехоҳам ки хай баландтар рангаш шавад. баъд аз камтар ранги баланда гирифтан коричневи бенурак, баъд онро аз газ мегирам, кофтан мегирам ки хунук шавад, то камтар хунук шавад, яъне ҳарорати хона бар ин шавад. баъд аз он ба дохила 4 дона тухмро меандозам, мекобаму ордро ҳамроҳ карда хамирашро тайёр мекунам. хамираш инам хел суюқ ман дар ҳама хел форма мепазам. ба ҳар як форма 2 қошиқи меандозам. баъд онро амхели ҳамвор мекунам. баъд аз ҳамвор кардан онро дар духовка мепазам. тунуки ҳаст, дар муддати 2-3 дақиқа мепазад. онро мемонам камтар хунук шавад. баъд аз хунук шудан амхали аз коғаз гирифта рӯи ҳам, яъне болои ҳам мечинам. ин болои ҳам агар ки чинди я ба якдигарияш намечаспад, коршҳош бениҳоят нағз мебиёд. анакнун мо инҷо крем тайёр мекунем. креми ман аз сметанаи 15%, сахарни пудра, инакнун ҳамроҳ мекунем, камтар лат мезанем. метавонед шумо сметанаи жирносташ яъне баландро гиред 20-25%. не ки ман хостам 15%ро истифода барам. баъд инҷо бошад 4 қошуқ творожни сир ҳамроҳ кардам. баъд онро омехта мекунаму анакнун баъд аз омехта карда шудан креми мо тайёр шуд. анакнун ман коршҳоро крем карда рӯи ҳам мечинам. инам хали хостам дар ҳамин гирдак кунам ки осонтарак аст. мисол вақти крем кардан ба ҳар як қабати корж 3 ё 4 қошуқ крем андохта ҳамашро анам хали пайи ҳам мечинем. баъд аз чинда шудан рӯяшро камтар зиёдтар мекунам, барои он ки рӯш ба камтар крошка мечошам. аз ҳамин сабаб гирдашро ҳамвор карда инамин боқимондаҳое ки аз корж мондагӣ буданд дар блендер мезанам. баъд анакнун рӯяшро ам хеле оддӣ ором метиҳам. мехоҳед ба тарзи худатон чӣ хеле ки ҳаст оротиен. ман хостам ам хали торти медавӣ ки мисол оддӣ ягон чизи мисол зиёдати не ам хали тайёр кунам, ором метиҳам. баъд аз он дар яхдон мегузорам ба муддати 4-5 соат ки кремашро нағз ба худаш гирад, мулоим шавад. фикр мекунам бе ин ҳам коршҳош мулоим ки ҳастанд, торташ мулоими нағз мебиёяд. дӯстони азиз, ина тайёр карда шудам. марҳамат, касе хоҳишманд бошад тайёр кунед. фикр мекунам ки ба шумо ҳам ин торт бениҳоят писанд мебиёяд. мо истифода бурдем, ба мо бениҳоят хай истеъмол кардем, яъне ба мо бениҳоят писанд омад. кремаш сабук, тортам мулоими нағз, барои кӯдакҳоам беҳтарин. салом духтаро, дача омадем. камтарак ош кунам, гуфтам имрӯз рождени қайнине буд, ҳеҷ ки нест. худам имрӯз ошхона ба чӣ мегӯяд, калон ҷоз камтар ош ку роғани зағира камтар андохтем. хаим ба чӣ мегӯяд, аҳамият насидем. хаим дегу
таваққуи мо камтарак вайбои не шарбои не тозия ки хушрӯя ки озодия ина духтаро инҷо озир аку руфта чӣ мегӯем бисёри ҷош нест инҷа мана механдем инҷа ба қавлам ки дача хали пайдорим швабракати тоза мекунам то ҳама омадана корои хонаро буд мекунам келини хона зяко имрӯз дигар вақтҳо хуштоманам худшон ҳама кор инҷои мекунам ман нестя ягон вақт агар биём агаркати баъдам ҷа ҳама ҷои хушрӯ карда уборка мекунам мирам як ҳафта ба як бор хали инҷа медарам хай нишон наметиҳам мумкин нест хай иҷозат нест хали озирам ҷоям мерубам ҳам ҷои тоза мекунам баъд хай нишон метиҳам инҷа хонаи хуштоманшон чӣ мегӯям инҷа хонаи хуштоманшон инҷаш хонаи мо инҷа кӯдакон хобам хай инҷо ҳамаш вай бисипа ина фотимаҷон хоб надаст ҳама ҷо расво навов омадим аку ҳама ҷо бояд ҷобаҷо кунам бо насиб бошад ҷобаҷо карда шудам нишон медиҳам ина полоша шушта шудам хали инҷа ваёмо хай инҷа торикак некин светаш нест фотимаҷон гиря ина шудам фотима куликул ина фотима куликул механдадем инам хали шудам корома нако инам хай торик неки инҷа тамом кардам корои имрӯз ба оша дам куниш мондагӣ фотим гул ина имрӯз хона рафтан ҷошон бегона шуда буду посмотреть где шудам инҷа нафси бад балоиҷон инҷам шудам хай чизое ки инҷа ҳаст худаш меистад тамом имрӯзаш гули ман шикастаст ми чӣ коре кардаст бечора ғалтидаст инҷаба ина ин гули пионаумо инҷа заминомо хай инҷа камтар рядкара хуштомани ми намедонам чӣ кошта бошанд инҷа ба пиёз кошта бошанд маълум не ако нози мерам ман камтар инҷа ба пиёзои зимистона фикр мекунам касоне ки дачаба ҳастанд ва ё медонанд ки пиёзои зимистона майда майда ино худашон мебуроянд ҳар сол ина гулҳои шинондагим инҷа ба баланд шудааст намерафт бар қад ба қад шинондагӣ буданд ҳозир ман бояд камтар бинам чи инҷа чӣ гап ҳозир камтар инҷа пиёз мечинам барои ошомо инҷа чеснок чӣ гап бошад чеснока кай камтар дар кор бошад ина ки намедонам ина чесноко инҷа баланд шуда рафтааст инҷа ба гаркати вай занад агаркати баланд мешад ё шуда бошад нашуда бошад чесноко намедонам рости гап чеснока якум бор шинондагӣ ман неки не ҷои мо кофта мондагӣ зине ки шиноним 2 ҳафта омадем ки фақат борон буд нашинондим инҷа ҳозир ман камтар пиёз чинданам дар кору пиёз аку бадтар мечинам ҳозир инҷа камтар шавил мечинам ина инҷа шинондагиҳом ҳамаш намедонам чӣ ба ки як камтаракаш буромадааст дигарош ҳамаш мурда бурафтааст маълум не инҷа ҷоям кам буромадааст аку буромадааст ҳавоҳо хунук шудагӣ инҷа ба рости гап бисёри чо набуромадагӣ
اینجا کمتر شاول میچینم. نگفته بودم که اگر اینجا باشیم نصیب شاول آش کنم. اگر نشون میدم که خیلی نصیب بوده است. اینا نرفتیم تاجیکستان با موندیم اینجا با نصیب اینه بینه گلوش نوندگیم همش نمیدونم مرده رفته است. بالوش نیستن. چرا بالوش نباشد؟ برگوش. اینجا ما وای داریم یک چی جانورکای هستن که همه برگوش میخورن. همشه برگش خوردن. نبینی همش برگوش نیست. اینجا شاویلای من هم این خوردگی. اینا هم خالی شاویلای هم همش خورده رفتگی برگوش. اینا ریزه کرم. 3 قسم کرم هم خالی. چه باشه دکار که پیزی کبوده کمایده کرم. آشکاتی با مزه. هم خالی. آشکاتی خیلی اویلای ما ناز میبینن. خیلی بسیار میکنم. خیلی آش دام نکردم. پیشکی خیلی تیار کردم که تا اومدن چی میگه خوشتمانی میدم باید همش تیار باشد. برام پیش کارو مثلا انجام کردن گرفتم. اینا شاویل دام میکنم. کسانی کردگیان میدونن. مازش به نهایت چی میگه مازه غوره که مثال اوبتر کرده مثال یا که کنسرو میکنیم کو نم خیلی مزه میتیاد به نهایت ناز نمی چوبکاش اهم مزهش ناز نمی من چوبکاش هم دم میکنم نمی چوبکاش با چی میگه مزه غوره ترش میتیاد قد با مزه میشد خیلی کسی کردگی نیستین کرده بینین نه که بالاش با شایدم خیلی دم میکنم اینجا به این خیلی چاینکه پیچانده محکم کرده میمانیم خوشتمال هم خیلی میکنم فقط تا اومدنی ویا خیلی چاقو کتی یگان چیزای ویا کتی محکم کرده میمونم که گرم کبیسته اینجا خیلی سویتش نیست توزر نمیدونم سویتش کشتین چی کار کردین که سویتش نیست هم خیلی پولنی چاینکه محکم کرده میمونم میستد خیلی خشرو کرده با محکم تر میکنم باز یک دست قین خیلی گیرد گیرد محکم کرده میمونم گرمکک میایستد چای تا اومدنی و تیار شدم خکر میمونم میایستد بیرون برمدیم علافام خیلی بلند شدگی چند وقت باز بارون بود علافا گنده بلند شدگی هم خیلی اینجا با فکر کنم خوشتمانی منوای کاشتین کارتوشکا کاشتین اینم خیلی زیلین بسیار کی اینجا با ما اساسا هیچی درست نمیکاریم این طرفش نقص اینم خیلی اینجا با ابلیپیخه هست و مالینه هست این درختای کلون ابلیپیخه درختای مبینش و مایده هست این ابلیپیخه اینم مایده کش ابلیپیخه ولی نکرست اینم موزی баланди бе یا горка گفته داد کرده کوچه بام برویم تامیر کچی تامیر کدا تا ایجاش я иду папу нам خیلی قطعیم نو میگردیم اینجا گرم پایین به خنک هوا چقدر خوش روی نقص افتاب فاطمه خان مونده موبایل نوی علاف با هم خان نقص بینه چیزی توغری بیت خورده میگردین دختر چه ها باز اکو هم باید پیون قینتم خوشتا منم ها همی نام خیلی نام علفاکای خورده میشینه علفاک سوده گوشتی بچه ما شما گنده می؟ ها بگن شما نغز می؟ فاطم گل فاطمه شما نغز می؟ ده بگن فاطمه بابا یک تو بابا گویی چی دختره؟ بابا فاطمه هوشیار بند اینا کم بابا گویی یاد گرفتی که فاطمه گل بابا گویی چکت بابا چی جوای؟ تداش نه اونجانده بالونده نه خیلی خوش رو سابسکی
به هر حالی که طبیعت زمین کارتیره نه اینجا Мама, я нашла палочку. Слышь? اینه خورد میشه این دختر چه اینجا برو دیگه هم برو نیم خیلی سبشی هم برو